Kapitan Inteng. Timplak man kiti kapay. Tako mapimampay dataaw. Una yung tikas to asasaan din timay sa kapitan. Kumpurmi aparikot ti umay da idardarom. Ewa mo ilaki na saya atin. Inteng. Sino dyan nasabat ko di tarwar? Si Kamit. Ni kano maring. Umay na kano idarom nila kay na. Nakakaasi kano akab-kabilan da asawa na numabartag. Anya? Iti na minsan, ada nagdarom at tinakaw da kano tinginginan a pantalon na. Hindi kon, ada man nagdaruman nga inagawan da iti asawa. Ay, nagalulakid din na parikot dito'y lubungin aya. Ay kat aganos ka Inteng. Nonya katinaknakan da kita at tao. Tadi dala maisimpa mo ti bagbagida. Di dala mabain. Ay na agsasarunumanen ti darom ngas asikaswan ni Kapitan Ita ije barangay hall. Aya! Nasayaat mo ta. Tapno adda aramiden ni pare Inteng. Tadikot agtugtugaw latan tar aramiden na. Para kanyak. Awan sirbe ti kinakapitan na no awan ti agdaram. Kasla imbagam metan amasapul nga ado ti parikot ama pasamak. Tapno adda serbe ni Kapitan. Ay, adda kung dito bangkag ni kinituyang ka. Uy. Mayat titubo dagiti ka imulmula ama isa. Na. Anya day. Dagiting samet manok ni Kwarog dagita. Ay. Dito'y gayam ti ayuyang daa. Ay, salbag kayo manok. Payman! Ciao! Apay nga awan mo tindag iti manok ko nga umaymangan iti impurwak ko akananda ko ma. Ay, agpakpakan kagamit ti manok mo Kwarog. Ay, umayak man gumatang iti sidaan mi kani antim abanang da makasidsida kami kay. Kumaa, ngumawan mo tindag iti manok ko anggal. Itay pa'y asak sa kurwak ita. Awan mo ti sumangpait. Nanada apay ngay. Alangan mo't amat maturog da pa'y lang iti sa nga ti kayaw. Nagbatayan da. Di talang likodan ti balay ko ti pagturturugan da. At da pinuun ti mangga di ta pagturturugan da. Ay! Ang magano na puyatan da. Ay, inta kitain. Sigud mo tama sa pasapad ang agriring. Ang gamita. Apay nga awan da mo tayo. Awanan dagiti manok ko anggal. Agkaiwarada mo tanditi sirok ti mangga nagbatayan ta. Kapay ngay. Natay damot amin dagiti manok mo Kwarog. At talaki din ang poison ka dagiti manok kaw. Tapay mo na nagigidandaan na tay. Idarum ko no asino man tinangaramid iti kastoy ka dagiti manok kaw. Ni kabadong timay gimatang idikalman iti sabidong, Kwarog. Anya? Di dinamag ko, no anyat pangusaran na. Kunanamat nga usaran na, bangkag na. Ay, sana mabalinti kastaw Isulakit dito ng poison ka dagiti manok kaw. Ay kakasarita man na imbag amangan mo't no dangagpay so ammo na may papaniti dayta. Ay, ijay bangkag na kati ayuyang dagiti manok kaw. Nakitak ida-idi namin sa nijay. Apay nga minadi mo impupok dagiti manok mau. Tapno saan da kumaanatay. Amok tataba daw. Sikatin ang sabidong kadagiti manok kaw. Wine, siyak. Makitam, di husto ti atap kaw. Umay da iti bangkag may. Di sinabido nga ka. Sana mabalinti kastaw. Bayadam dagiti manok kaw. Nagkunakin ka bayada. Bayadam, tanusan. Mapilitan na nga agdaraw. Idarum ka. Di ore man nagdaram ka. Apay mabuti ka kaya. Kabuting ko ayan ang kalmaw. Anya? Di ka pa'y agyaman.
Tani kwarog ti makiarigluken ka, abayadam dagiti manok na asina bidungam. May saka mo tuyang. Uray sa dinaw ti pakadandanunan mi kinikwaraw. Jak ipalubaos, apabayadan na kanyak dagiti natay a manok na. Day takot ti jak kayat ken ka si kabadaong. Ta imbes nga urnusan nyo ti susik itinagbaatan nyo kinikwaraw. Saan? Tati kayat mo. Padakkelan nyo pa'y day ta susik yaw. Kasta ti kunakan ka ni Pari Badong. Unang gail, iso na sakit tinakam kao. Idarum ko ni Tata Badaong. Nagloko day jayan. Idarum kao, tapag multaak. Puro tiksas pa'y dagiti manok ko anatay. Ay, nagngina dagiti apuliti manok. Ay, bayam tapaya bakto di barangay hall ni Pari Badong. Nigayam Pari Badong tinang sabidong kadagiti manok ni Kwarog. Ay una yan. Masurunak iti day jataaw. Nagadungas asikaswak aparikot dagiti ka barangayan. Ang mainay nayon day jay abadong. Ay, anya nga rod, kat si kati kapitan. Ay, anusam idan abagbagaan. Da, apay, ubing ni Pari Badong. Tapno masapol pa'y laang mapagbagaan. Bakilak to pa'y. Entay, Kasano ajak makapungtaw. Ket parigatan daklauna yan, akas kapitan. na Bakbakitan, kinlaklakayan dan. Hindi dalakit amumutan, tag panunot iti nasayaan. Nasayaat mo't kiti tayo daron mo ni kabadong ka ni Kapitan Kwaraw. Nasakit tinakam ko itimbaga na kanyak. Ibagbagak lang nga ruden nga uray bayadan nan dagiti manok kao. Ngumisupay ti makaungait kan maditi pa nagsasauna. Husto lang tayo naramid mo, Kwaraw. Tap nagnakam kan bagbaganda. Ay, talaga nasakit tinakam kao. Awanan dagiti nagngingina manok kao. Agsagana ka, Badaong. Ha? Tanangipilan ni Kwarog iti darum na kontraken ka. Ita ko man tasong bata konti darom na kanyak. Urayam tanumalpas dagiti sarsarunwan nyo anang ipila iti darum da. Sumaruno kayon kini Kwarog. Day tuyon ti bagbagaken ka. Di ka kadiagdanag tuyang. Nalakalaang day tasong batan. Kabailak asong batan ti darom da kanyak Anya? Si kamat gayang paray. Anyat masapol mo. Ay kwa. Paray. Awan pa'y 5 nga aldaw. Manipod imay nagdarom ni Kwarog kin ka kontra kanyak. Saan ka day pare? Anya ko ma. Kwa, imayak pare kayat ka kasarita itinalapat. Para iti anya. Mabalin mo't siguro nga ibabawim ti darom ni Kwarog kanyak pare. Anya? Ewan pare, napanunod ko ngamin pagsaritaan milangan adwa ti amin. Uray bayada kon ti manok na tapno malpasan. Bilibak mat iti kinapuskul ti rupam. Anya pare. Kwa, pangasim mo tin, pare. Uray agparinto mga kitisangwanan, pare. Kan agkagdagitisakam no isot ti kayat mo. Aramiday. Ay, uray pa agluwa ka iti dara. Ay. Ito lang, kasi kakit din ti mangibabawi iti darom ni Kwaraw. Salbag ka? Agawit ka! Salbag kini na niya, parenteng. Gaputa iso ti kapitan, aging papasawan. Nagkuna ngamin aya asikatimapan mangibabawi iti darum ni Kwarog kontraken ka. Pinadas ko lang mata. Barang kayat na. Di talang mo tinaramid ka. Agam, nagkurang aklang iti diskarte. Apay, anya ngamin aya ti pagkitkita amkin ni Kapitan. Awan na muna. Ay. Agar aramid ka. Umay kad Kwaraw. Kahit ibagam itatireklamom kontra ka ni Pari Badaw. Ireklamok ni Tata Badaong. Gapu iti panang sabidong nakadagiti manok kao, ang gail.
Masapul la bayadan namin dagiti natay a manok kaw. Okay, stop. Ita, si kamot ti damagag paray. Pudno ka di. Ken apay a sinabidungam dagiti manok ni Kwarog. For your information, saan adagiti manok ni Kwarog ti gagarak a sinabidungan? No di kat dagiti peste iti bangkag may paray. Ang sigo din nga amom amapmapan iya dagiti manok ni Kwarog saan aya? Nakita nga raw. Ngam basol ni Kwarog Apay nga may tagtarakan iti manok at di na ida ipupaw. Makitam da ta panagsungsungbat mo pare. No kumamit ta na saya ti panagnaknakamaw. Impakaamumpay nga imuna ka ni Kwarog. Mangikabil ka iti sabidong iti bangkagyo. Iso nga anusam ita no anya ti kayat ni Kwarog adusam. Paray, saan kumamot na kasta Denggendak kumamot Ay, awanan ti adupay asaaw. Nalawag abasol mo. Anya? Sumargan kayan! Adupay laan, nakapila adaro, mamasapol nga asikaswak. Ay, pakataktakak pa'y tikalukom. Ila ko mo, dagiti dua atarakan mo akaldaing. Taiso ti pagbayad mo kin ni Kwarog. Ay, just kiki diti kasti abiyag. Gapota sinabidungam dagiti manok ni Kwarog. Nagbalinan a duble ti presyo da. Isupay paggasgastusan kan pagtaktaktakam iti aldaw mo. Gapo iti aramid mo amaday. At ganito laeng aldaw da ya parenting. Anya? Kat no nagbatad, paburan na ni Kwarog. Kumatangak man iti tinapay kan subdraing kagawad. Adoy, Kwarog. Agyaman na kagawad. At to'y matibayad ka. Agyaman akmat. Ay, wang gayam. Binayadan na ni kabadong jem manok mo. Huwag kagawad. Kamaudyanan na. Nakagatangak matlangan iti sa bali a manok atarak na. Ay, rumbang laang matabayadan na. Nagkunang amin adi na ipakaamo nga umuna ti panagsabidong na ijetalon da. Kat amo na matamapmapan ije dagiti manok. Mas nawak mo ta. Italangan na amuak. Asaan gayam alin na kayan wenno innubingan ti pagbasaran iti manakamataaw. Tauray makuna alaklakayan. At damot dagiti saan ang anakman. Mare, may isaman pa yabuti ti arak dita. Pilyam tayo kadakilan tayo isote itat mo kanya. Awan samad kaduam nga ginom kabadong. Di pa'y kat maulaw kan. Malipata mo na tilubong mo no naibus mo ti karga ti dakkalabuti ti arak. Awan bibiyang mo, mare. Kaya't ko nga ro daglembas ti arak. Gapotan na sakit, tinakam ko kini parintay. Tapay mag kabadong. Warata, naglawag mo't ngamin na paboran na ni Kwarog. Unfair ti kasta. Gabuta kanakan na ni Kwarog isam ti paboran na. Unfair mata. Nasaya at tasaan ka na bartek ita paray. Parinteng? Makasarita ka ita. Anya tinangig ko idikalman. Nga unfair a kapitan kun kunam kanyak. Ay kwa, pare, ijay kwa nga. Ada pa manaknak mo. Ay kwa. Ay, sorry, pare. Ako, aklunak tibidot ko, pare. Iso apakawanin na ko man, sorry talaga, pare. Ulitim to pa'y tikas siya nga yung kain pagbaga. Tano siya, awan pakawanag no makaungot Ay, kwa, sanin, pare, sana. Kunat no narisutin, ti parikot. Hanggang, ada pa'y lagayam tuloy na. Ay, just kimat tikas to'y. Parigatan daklao na yan, para. Kwa, ikarik, pare, ikarik. Sana na maulit na dyan ibagak. Agbalbaliw akong pare. Ay, tatabadong. Ti parikot, urnusan. Saan kat anayunan iti sabali manan a parikot.
Ala, sige! Diton, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdengay.